Parlok, aling ini sengap iki kubor na YouTube jing tip, tila da pimpat subscribe yakni ke channel. Sobaban subscribe, kenang berpindup yo iki kubor ki bandangwan. Kat kum ki kubor ha kat nriu terik ujemang. Onpa affidavit saying bisar, halor ke jing salan doyong. Ap ketenat pulit ben yo simti, ya kisipai BSF, basiat yap ya unong nyak trok. Ka tenat pulit kejela, kadang ap ben yo simti ya kisipai BSF. Kibalai syakem halor kejing don keti ban siat yap ya unong nya trok. Ha kejing jia ke bajia dangsyan hajan ke sinong mausun syarum pen Ursula East Kasihil District. U Director General of Police DGP u Dr. LR Bisnoy. Uloong bakane kejing jia kadang yaj hi kejing tokit. Bat kadang don ru haying bisyar. Nang ta uloong. Ha kejing ya kendu bat u sembut menteri rangba u bak pres tun tensong. U bapet ya ketenat pulit haskret cerian ladon langru ki opisar na kaliang ke BSF hak bayi keren ya kene ke benta nadu ki kendon any jong ki sipai BSF ka benta jong ke yang bisar bat kiwe ki kendon u DGP ulong bana kaliang jong ki sipai BSF kila kular ban lek ket kum ke any Henry hak ju kapor ketenat pulit ke jelaru kalayai ban ba kidai ban IT sya ki pulit ke jela ya kita kisipai BSF Henry ka anru ke don na ke benta ki badai kinong trei ke sorkar pedeng ulong bahadu menta kidon laingut kisipai BSF ki basya kem kajing syak siat yap unong nyak trok uba roning nong kenri kalajia ha kamiet santerik ujemang ha kapor katway beji AA menmiet ha kisipai BSF ha kaba lakenno bakata katrok kadai kabakit masih. Ha kawai pat kaliang u DGP ulong ba ketenat pulit kedang yai pen krek ban pha da kakot jing pen cisha affidavit saying bisar halor ke jing ong ke ying bisar ban tek lakam ya ke jing ti bat chalan doyong bi an kublai sibun ngin sai sempat hakiwe ki kubor.